ubu tuvugana ntanze itegeko ku ngabo mu byiciro byose gukaza imyitozo no kwitegura intambara. nta gutuza, nta guhumbya, nta guhumeka habe na gake. Icara hamwe maze wiyumvira ibiturika bivuza ubuhuha mu matwi yawe udakuraho. Imyitozo ya gisirikare ikaka idahabwa abasirikare gusa, ahubwo n'abaturage basanzwe batozwa kurinda igihugu cyabo bakakima umwanzi aho yaba aturuka hose. Turi muri Taiwan, Taipei, agahugu kangana n'u Rwanda wongeyeho Bujumbura, igihugu kigizwe n'ikirwa gituwe n'abakubye kabiri abaturage b'u Rwanda ni miliyoni 23 zose. Muri abo bose rero kubera ubwoba bw'intambara umwaka wa 2022 abenshi bafite imbaraga zo kujya ku rugamba batangiye kwigishwa amakosa ya gisirikare, hari nako bigishwa gukoresha intwaro nini n'intoya. Kubera iki? Batinya igihugu cy'Ubushinwa cyarakaye maze kikarere kikirenga ko bagomba kugera muri 2049 akagahugu karamaze komekwa ku gihugu cy'Ubushinwa. Kugeza na n'ubu Ubushinwa bufata Taiwan nk'intara yabwo yiyomoye. Ibyo rero mu buryo bw'ako kanya bikaba bisobanuye ko igomba kugaruka bubi na bwiza. Ibyo rero biri no mu ntego Perezida Xi Jinping, umugabo ushaka kuba umutegetsi w'ibihe byose w'Ubushinwa, agakora ibyananiye Mao Zedong n'abandi bategetsi imbere. Nubwo ariko hari iyo myumvire, ibyo binasobanuye intambara, ariko Perezida Xi yiteguye kuva kera. ubu tuvugana ntanze itegeko ku ngabo mu byiciro byose gukaza imyitozo no kwitegura intambara. Ati ubu tuvugana ntanze itegeko ku ngabo mu byiciro byose gukaza imyitozo no kwitegura intambara. Aho hari mu myaka ine ishize, ariko vuba aha Xi Jinping mu kwezi kwa 10 muri kongere y'ishyaka rya gikomuniste riri ku butegetsi yashimangiye ko bagomba kongera guhuza Ubushinwa na Taiwan bikaba igihugu kimwe. Ashize amanga anababaye ku isura ku buryo ubyumvira mwijwe. Ati duhagaze ku kongera kwihuza binyuze mu mahoro kandi ntituzigera ducika intege, tuzakoresha imbaraga zose. Ubutesi bwa Amerika bwo buvuga ko umugambi w'Ubushinwa ari uko bizagera muri 2027 Taiwan yarabaye intara y'Ubushinwa. Ubushinwa buteye ubwoba koko. Amafaranga bushora mu gisirikare yikubye inshuro nyinshi, bufite ibikoresho byinshi bigezweho, abasirikare benshi yewe baruta n'aba Leta Zunze Ubumwe za Amerika batojwe bya hatari. Ibi bituma umwanditsi Ian Easton avuga ko intambara Ubushinwa bwajyamo yaba ariyo ntambara ikaze ibaye mu kinyejana muri iyi myaka ijana ishize. Uyu mugabo mbibutse ko ari nawe wanditse igitabo The Chinese Invasion Threat. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo zemezaga kuzatabara Taiwan, nta kabuza ubwo zari ziniyemeje byako kanya kuzahangana n'Ubushinwa. Ibaze iyo ntambara yahuza ibi bifi binini ku isi byose byikomanga mu gatuza. Ibyo navuga kuri iki kibazo nawe wabivuga. Taiwan yibona nk'igihugu ndetse rwose inafite Perezida Lai Ching-dong, nyamara Ubushinwa siko bubibona. Abanya-Taiwan bavuga ko batuye mu gihugu cya demokarasi, nyamara ibihugu bitarenze 14 byonyine nibyo bifata ikigirwa nk'igihugu, mu gihe ibindi bisigaye byose bigifata nk'intara y'Ubushinwa. Ubushinwa na Taiwan kurwana bisa nko kubona umwana ukiri muto arwana na se byanze bikunze, umwana birangira kubiswe ahababa. None ninde uzahagarika Ubushinwa? Ese Amerika izinjira muri intambara? Ubundi byagenze bite ngo Taiwan n'Ubushinwa birebana y'ingwe kugeraho ubu isaha n'isaha wakumva rwambika? Wowe se mu mboni zawe ubigiranyije ninde watsindiye intambara? Jubuni nitwa Eric. Rukundo, amateka, politike, ikoranabuhanga, ubuzima n'izindi ngingo nyinshi zo tuganira kuri channel. Eric ubwo nagwaye kandi bakorana na DSL. Urwango hagati y'Ubushinwa na Taiwan rukomoka. Kugira ngo umuntu asobanukirwe ibiri kuba hagati ya Taiwan n'Ubushinwa muri iki gihe, ni ngombwa gusobanukirwa icyatumye ibihugu byombi bizirana. Mu mezi ane ya nyuma y'umwaka wa 2022 ingabo z'Ubushinwa zambariye urugamba, zohereza abasirikare benshi n'ibikoresho bihambaye bya gisirikare ngo bagote Taiwan bayibuze ubwinyagamburiro. Ibi ntibyapfuye kuba gutyo gusa, oya, ni nyuma yuko yemeye kwakira Perezida w'inteko ishinga amategeko ya Amerika icyo gihe Madame Nancy Pelosi. Uyu akaba ari wari umuntu wa gatatu ukomeye muri Amerika nyuma ya Perezida na Vice Perezida b'iki gihugu cy'igihangaye. Uruzinduko rwa Pelosi rwarakaje cyane Abashinwa kubera ko bisa naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeraga ko kanya ko Taiwan ari igihugu cyigenga kidafite aho gihuriye n'Ubushinwa. Ibi rero ariko Ubushinwa niba bushaka kumva hari ubihingutsa mu matwi yabo.
ubwo Pelosi yari akiva muri Taiwan, ibintu byahise bifata indi ntera. Ingabo z'Ubushinwa zirwanira ku butaka, izirwanira mu kirere n'izirwanira mu mazi zahise zihabwa amabwiriza yo kugota ahantu hatandatu mu nyanja mu majyepfo y'Ubushinwa, hakaba ari ahantu hashoboraga gutuma Taiwan igira ibyo yakira biturutse mu mazi. Mu kirere naho niko byagenze, kuko indege z'intambara z'Ubushinwa zazengurutse ikirere cya Taiwan mu rwego rwo kubuza indege zayo kuva ku kibuga no kubuza ko hari indege y'amahanga yajya muri Taiwan. Bisa nkaho Ubushinwa bwakumanyirije Taiwan buyiheza mu mbibi zayo ngo ntihagire uyisura cyangwa ngo nayo imusure. Iyi myitozo nk'uko abagaba b'ingabo z'Ubushinwa babivuga yari igamije kuburira Taiwan yewe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyoborerwa Washington kudakwiye gukina n'umuriro. Nubwo muri iki gihe yiswe imyitozo, hari amakuru yavuzwe ko Ubushinwa bufite gahunda yo kugaba ibitero byeruye kuri Taiwan, ndetse byaba ngombwa ikomekwa ku Bushinwa mu buryo budasubirwaho. Ibyo ngarutseho Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping niwe wigeze kubivuga. Icyakora ni ngombwa kumenya uko ibintu byatangiye kugeza ubwo ibihugu bibaye abanzi bakomeye bene aka kageni. Taiwan ni igihugu kigizwe n'ibirwa biherereye nko mu birometero 80 mu majyepfo y'Ubushinwa. Ni mu ihuriro ry'igice cy'amajyepfo y'inyanja y'Ubushinwa n'igice cy'uburasirazuba bw'inyanja. Ituwe n'abantu miliyoni 23 mu bihe bitandukanye. Taiwan yategetswe n'ibindi bihugu birimo abakoloni b'Abahorandi, abami b'Ubushinwa ndetse n'abami b'Ubuyapani. Kugira ngo wumve ko urwango hagati y'Ubushinwa na Taiwan ari urwo hambere cyane, ni ngombwa kumenya ko ibibazo hagati y'ibihugu byombi bimaze imyaka igera ku ijana. Icyo gihe bitangira, Ubushinwa bwahisemo kwitandukanya n'ubwami bwayoboraga iki gihugu cyategekwaga n'abami bo mu muryango dynasty witwaga Qing. Hari mu mwaka w'1911 bwahisemo kwigenga. Icyakora hari bamwe bumvaga ko bakomeza kuyoborwa cyami baba ari bo bazamura umwuka w'intambara mu baturage. Mu rwego rwo kunga abaturage bakongera bagakora igihugu kimwe gituwe n'abafite imyumvire imwe, abasirikare b'Ubushinwa bari bagize ishyaka rya politike bita Chinese National Party bifatanyije n'abandi bagize ishyaka Chinese Communist Party. Hanyuma mu mwaka w'1927 bafungura intambara igamije guca uko kwigomeka. Iyo rero niyo ntambara ya mbere yabaye bise Chinese Civil War. Ibitero byaba bishyize hamwe byageze ku ntsinzi runaka, ariko ntibyashobora kwemeza bose kuyoboka. Mu mwaka w'1931 igice cya Repubulika y'Ubushinwa kitari icyomerwa bya Taiwan cyari cyashoboye kugera ku ntsinzi ifatika, ariko biza gukomwa mu nkokora n'ibitero by'Ubuyapani. Ubuyapani bwahise guhagarika intambara mu Bushinwa nyuma y'uko ubutsinzwe mu ntambara ya kabiri y'isi. Abayapani bakimara kuzibukira intambara mu Bushinwa hari mu mwaka w'1945, bya bice twavuze haruguru byarwanaga hagati y'Abashinwa byahise bisubukura intambara. Ku ikubitiro y'iki cyiciro cy'imirwano, igice cy'Abashinwa b'abakomuniste cyakubise inshuro abo bari bahanganye, kibikora ku bufatanye n'ingabo z'Abasoviyeti b'Abarusiya. Ingabo za Repubulika y'Ubushinwa zakomeje ibitero zikwiza imishwaro abatarabyumvaga kimwe nazo, bamwe bambuka bagana muri Taiwan. Kubera ko Abashinwa bari bafite imbaraga nyinshi, wari perezida wabo Mao Zedong yahise ashinga ubutegetsi bwa gikomunisti bwari bushingiye ku gushaka kw'i Beijing. Abo muri Taiwan bakomeje kubona ko ari abanzi n'Ubushinwa, bamwe bakumva ko bigenga uko ntawe ukora mu ko hakunda. Taiwan ibona ko yigenga, ko ari igihugu cyigenga, ko Ubushinwa butagomba kwivanga mu byikora. Ubushinwa bwo buvuga ko Taiwan ari iyabwo, kandi nubwo ivuga ko yigenga, mu by'ukuri atari byo, ahubwo ari y'Ubushinwa, kandi bitinde bitebuke izabugarukaho ikemera kuyoboka. Ibibazo hagati y'Ubushinwa na Taiwan byatangiye kwigaragaza mu mwaka w'1950 ubwo Ubushinwa bwagabaga ibitero ku bice bya Taiwan bukagira ibice bimwe na bimwe bwigarurira. Ni muri icyo gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zohereje ubwato bw'intambara bubiri kugira ngo itabare umunywanyi wayo Taiwan. Nyuma y'urupfu rwa Mao Zedong mu mwaka w'1976, Ubushinwa bwahise butangira kuyoborwa na Deng Xiaoping. Uyu mugabo yahise ahindura politike y'Ubushinwa, bureka kuba nyamwigendaho, ahubwo butangira gukora n'ibindi bihugu byo mu isi. Yahise afungurira amarembo Ubushinwa butangira gusabana n'ibihugu bitandukanye, yewe utsura umubano na Taiwan, abaturage bongera gusurana nk'uko byahoze, n'ubucuruzi burakomeye. Wari perezida wa Amerika muri icyo gihe witwaga Jimmy Carter yagerageje guhuza Taiwan n'Ubushinwa. Hanyuma mu mwaka w'1979 ibihugu byombi bisinye n'amasezerano, ndetse na Amerika igira icyo yemeye. Mu byo yemeye harimo ko Amerika yemera ko hariho Ubushinwa bumwe, kandi ko Taiwan ni hari igice cyabo.
Bidatinze ariko muri Sena ya Amerika hari ibyo batemeranyijweho n'ubutegetsi bwa Carter, biza gutuma hatorwa itegeko ryemeza ko Amerika igomba guha Taiwan intwaro zo kwirinda. Mu mwaka w'1992 i Hong Kong mu Bushinwa habereye inama karundura yahuriyemo abategetsi ba Taiwan na Beijing, bemeranya ko noneho hagiye kubaho Ubushinwa bumwe bushyize hamwe ikiswe One China. Icyo gihe benshi batekereje ko noneho bikemutse, ariko uzi ikibazo cyari gihari. Ibi byabaye mu magambo gusa, nta masezerano byigeze bisinya n'ubwumvikane, gusa buri wese yarabitahanye. Iki gihe Ubushinwa bwumvaga ibintu mu buryo butandukanye na Taiwan, dore ko Ubushinwa bwumvaga aya masezerano. Beijing mu mboni zabo harimo ko yaba Taiwan cyangwa Ubushinwa byose ari igihugu kimwe cyitwa Ubushinwa, kiyobowe na leta ya Beijing, kandi impande zombi zikorera hamwe hagamijwe kongera kwihuza, reunification, mbese nuko Beijing yabyumva. Ku rundi ruhande Taiwan yabyumvaga amacuri. Wibuke ko Ubushinwa buyobowe n'ishyaka rimwe rya gikomuniste, mu gihe Taiwan yo yubakiye kuri demokarasi n'urubuga rw'amashyaka menshi. Mu mwaka w'1995 hongeye kuvuka umwuka mubi hagati ya Taipei na Beijing. Ubushinwa bukajya burasa ibisasu bubirasiye mu nkengero za Taiwan, bituma Amerika nayo yohereza intwaro zayo zikomeye mu gace k'Ubushinwa bwakoreragamo biriya bikorwa. Bwaje gucisha make burabihagarika. Mu kwezi kwa gatanu kw'ibihumbi 2000 Taiwan yatoye perezida mushya witwaga Chen Shui-bian wavaga mu ishyaka ry'abademokrate, ari naryo ryari rigamije kugeza Taiwan ku bwigenge bwuzuye. Iki gihe Ubushinwa bwari bukozwe mu jisho, byasaga nkaho koko Taiwan yomoye bya burundu ku Bushinwa. Nyuma y'imyaka 5 ubwo hari muri 2005 mu kwa gatanu Ubushinwa bwatoye itegeko ribwemerera ko bwakoresha imbaraga zose zishoboka maze Taiwan ikaguma ari intara y'Ubushinwa. Ibi mu myaka yakurikiyeho byatumye haba imyigaragambyo mu bihe bitandukanye. Abaturage bigabizaga imihanda bya kenshi bamagana Ubushinwa, bavuga ko Taiwan ari igihugu kigenga kandi kigendera kuri demokarasi. Gusa imyigaragambyo yakomeye niyo muri 2014 aho abanya-Taiwan biganjemo urubyiruko biraye mu mihanda bafite ibirabyo by'ibihwagari. Iyi ikaba ari imyigaragambyo yiswe Sunflower Movement. Muri 2013 Xi Jinping utegeka Ubushinwa ubwo yari yatorewe kuyobora rubanda rw'Ubushinwa, nawe yaje nta kindi kimuri mu mutwe uretse gusubiza ikuzo Ubushinwa, akongera kubuhuza na Taiwan yabwiyomoye. Ibi hari umugore wari ukiri muto muri politike ariko ukunzwe n'abanya-Taiwan wari wararahiye avuga ko bidashoboka. Nta wundi ni Tsai Ing-wen. Uyu akaba umugore muri 2016 watowe. Mu kwiyamamaza kwe akaba yaravugaga ko ashyize imbere demokarasi no kwigenga gusesuye kwa Taiwan. No muri 2020 yongera gutorerwa manda ya kabiri, atowe n'abarenga miliyoni 8 bose. Abanya-Taiwan bavuga ko batuye mu gihugu cya demokarasi. Taiwan ifite ibendera ryayo, indirimbo ibariza igihugu, ifaranga n'ibindi byose igihugu nyagihugu kibasha kugira. Nyamara ibihugu bitarenze 14 byonyine nibyo bifata iki kirwa nk'igihugu, mu gihe ibindi bisigaye byose bigifata nk'intara y'Ubushinwa. Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping avuga ko uko byagenda kose agomba kugeza ku kongera kwihuza na Taiwan. Uyu mugabo yanavuze ko biramutse binasabye imbaraga z'umurengera ko nazo ubwazo zihari. Uyu kandi yanavuze ko kubwe bidakwiye kurenga mwaka 2049 Ubushinwa butarigarurira Taiwan. Iki gihe nibwo bazabiziza isabukuru y'imyaka 100 iri shyaka riri ku butegetsi. Ubwo rero bivuze ko Xi Jinping ashaka kwerekana ko ari we mutegetsi w'Ubushinwa wabihe byose ubashije gukora ibyo Mao Zedong atakoze, ibitarakozwe na Hu Jintao cyangwa Jiang Zemin. Ese ubundi kuki Ubushinwa buhangayikishijwe no kwigarurira ikirwa cya Taiwan? Icya mbere ni amateka. Icya kabiri nibyo Taiwan n'Ubushinwa bumvikanye mu 1992 i Hong Kong, nubwo aya ari amasezerano atanditswe. Ibyo tubona muri iki gihe bisa n'ibyatangiye mu mwaka wa 2019. Icyo gihe perezida w'Ubushinwa Xi Jinping yatangaje ko niba ngombwa Taiwan izomekwa ku Bushinwa mu buryo budasubirwa. Iki gihe yavugaga ko bizakorwa mu buryo bw'ibiganiro, ariko ko n'imbaraga nazo zakoreshwa bibaye ngombwa. Ijambo rya Xi ryavuzwe nyuma y'uko igisirikare cy'Ubushinwa cyari cyakoze intwaro zikomeye cyane ndetse zikubaka ibirindiro by'ingabo zabwo mu turwa duto duturanye na Taiwan. Utwo turwa Abashinwa barunzuzemo ibitwaro byabo ni Matsu ndetse na Kinmen. Ibirindiro byatumye ingabo za Amerika zitangira kubona ko Ubushinwa butazishaka mu nyanja yabwo, bityo umwuka mubi urongera urazamuka. Mu rwego rwo guca intege Ubushinwa, Amerika yahise itangira kubaka umubano ukomeye hagati yayo n'ibindi bihugu nka Australia, Ubuhinde ndetse n'Ubuyapani.
uruzinduko rwa Pelosi rwo rwaje rukoze agati mu ntozi, aho Ubushinwa bwumviye ko Nancy Pelosi azasura Taiwan, uburakari bwahise buzamuka. Abategetsi b'i Beijing bahise bavuga ko naramuka agiyeyo ingaruka zizaba mbi, haba kuri Taiwan ndetse no kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo gihe perezida w'Ubushinwa Xi yahise avuga ko ukina n'umuriro maze ubundi ukagutwira. Xi yasabye abanyamerika kwirinda iyo mikino kuko ishobora kuzabera ikibazo isi yose. Ibi ariko ntibyabujije ko Nancy Pelosi ajyayo, ndetse avuga ko igihugu cye kizakomeza kuba inshuti ya Taiwan mu bihe byose. Pelosi yageze muri Taiwan ku wa kabiri tariki 2 Kanama 2022 mu ruzinduko yise urw'amahoro kandi rwerekana ko Amerika ishyigikiye Taiwan mu buryo bwose. Nancy Pelosi yageze muri Taiwan maze mu buryo bw'ako kanya ahita yakirwa na perezida w'iki gihugu. Guverinoma y'Ubushinwa yari imaze iminsi isaba ko atabikora kuko kubikora bizatuma Ubushinwa bujya mu ntambara na Taiwan. Ibi rero bikaba byaragaragaje agasuzuguro gakomeye mu maso y'Ubushinwa. Umujinya w'Ubushinwa wahise uzamuka, guhereza ingabo nyinshi n'ibikoresho mu nyanja n'izindi zisigara ku butaka ziteguye intambara. Hari abavuga ko ibyo Ubushinwa buri gukora ari ugukanga, ariko ku rundi ruhande hari abavuga ko muri iki gihe bwiyemeje kurasa kuri Taiwan ingaruka bukazazirengera. Koko se nibyo? Ese Ubushinwa bushobora kuzarwana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Kugeza ubu ubutegetsi bw'i Washington nta kintu buratangaza ku bikorwa bya gisirikare bushobora gukora mu gihe Ubushinwa bwaba bwateye Taiwan. Icyakora mu bihe bitandukanye Amerika yagiye yohereza abasirikare n'intwaro mu gace Ubushinwa bwabaga buri kotsamo igitutu Taiwan. Abasesengura uko ibintu bihagaze muri iki gihe bavuga ko intambara ishoboka, bakavuga ko Ubushinwa niburasa kuri Taiwan, Amerika nayo yamaze gutegura abasirikare n'ibikoresho byatabara Taiwan. Uko bimeze kose, haramutse habaye intambara yeruye hagati y'Ubushinwa na Taiwan, yaba ari karabuta. Byumvikane neza, si ngombwa ko Amerika ijyamo kugira ngo ihinduke intambara ikomeye. Ubushinwa burusha imbaraga Taiwan, ariko nayo ni igihugu gifite intwaro zikomeye cyahawe n'Abanyamerika kandi kimaze imyaka myinshi cyitegura intambara gishobora kugabwaho n'Ubushinwa. Nubwo Ubushinwa buhambaye kandi bukaba buruta cyane kure Taiwan, haba mu bwinshi bw'abaturage no mu buso, byazagora Ubushinwa kwigarura no gufata Taiwan bukayigira ingaruzwa muhe. Ikindi isi iri gutinya muri iki gihe ni ingaruka y'intambara yazagira ku bukungu bwayo. Kubera ko Amerika ishobora kuza gutabara Taiwan, bivuze ko yaba yiyemeje kurwana n'Ubushinwa. Ibihugu bya mbere bikize mu isi nzima, Amerika n'Ubushinwa biramutse bigize aho bihurira mu ntambara, byatuma ubukungu bw'isi muri rusange buzamba uko n'ubundi busanzwe bwarahungabana. Ubushinwa burwanya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byateza ikibazo ndetse no ku rwego rw'ikoranabuhanga, kuko isi ishobora kugura ibikoresho by'ibanze bihenze cyane, by'umwihariko ibya za mudasobwa, telefone zigendanwa, imodoka ndetse n'imikorere y'ibyogajuru igahinduka. Ubusanzwe Ubushinwa butuwe na miliyari 1.4 kuri miliyoni 24 n'igice z'abo muri Taiwan, bukoresha ingengo y'imari ku by'inshuro 13 mu gisirikare ugereranyije n'umuturanyi wabo Taiwan burusha kure umubare w'abasirikare n'ibikoresho bihambaye iki kirwa gishobora gukoresha. Mu gihe Taiwan izi neza ko nta ngufu ifite, yahise yiga amayeri nk'ay'ikinyogote. Nk'uko bisobanurwa n'ikinyamakuru Taipei Times, amayeri ya Taiwan ahagaze kuri ibyo binemezwa no mu cyegeranyo cyo kwivuna umwanzi cyitwa Quadrennial Defense Review cyo muri 2024. Abasesenguzi kandi bavuga ko mu kurwana intambara nabo barusha ingufu, Taiwan si ngombwa ko yaba ifite indege kabuhariwe n'amato yibira mu nyanja ahenze, ahubwo kuzuza ibitwaro byo kwikingira kandi biri mu bwihisho, ariko ubundi bikaguma byimuka nka misile zirasa indege n'izirasa amato zikaba ziri hafi aho kumbi binyine. Ni Ubushinwa na Taiwan intambara yakomera cyane birenze uko wabitekereza. Icyayikomeza nta kindi nuko yabihuriyemo ibihugu bibiri bifite imbaraga nyinshi, Ubushinwa ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Wowe wifuza kubona intambara? Twandikire muri comment. Ni nuko nsoje njye ubari nditwerike rukundo, amateka, politike, ikoranabuhanga, ubuzima n'izindi ngingo nyinshi zo tuganira kuri channel. Naho ubutaha.